Jimmy Pacho channel kan lo let leta in zawa in chibai kan bu ka chau ka channel min la subscribe lawin om chuan khongai tak in subscribe button kha min lo me sak don nia tin in thei phei chuan like button te bell te kha in metanga comment section a in duang ang kha in ron soi the ni ole tun troma ka ron soi tur hi India rama meichia kum som ni le pangami radika yedef tennis star chu apa in akap hluma chumi chungchang chu report anronda mizo tongin karonda donani ilongai thang abul tanga top thing in longai thadon nia thil thleng long chiat thak takin India ram athong le kumsom ni le pangami radika yedef ichi anchung ko chen na in chunga apa kumsom nga pakhat mi Deepak Yadav an akap hlum nia soyania Tleirol radika hian tennis academy ain kola music video lampo atitel vebok ani mi zong in fiam mi takle thokrim takni in an shreveka tin in khelna apa Deepakan atoyom thinani tennis kota athian pa chuan radika inen hian kumni chung kan lo in threto a mitrong tamlo takni in achak vakle thunga apa po a local ve thin game apianga a thlop thin hle ani mitam taktan chuan pa le fanu in thlop tak tim pa ngai ang main an langani an tia apa a omve zia wangin kan jin puile kan zinga telve omreng tapo a ang thin hle ti in tennis kota radika I thian pa chuan asohi ani apa hi mi fel tak ani a atong claim hle a ama mi mal thil ti turle nangai to in athu thin ni in asoibok ani tin radika hian music video a po tha alo tho ve to boka a tho pui a ko actor pakhat chuan shoot nei line anu le pa anom ve thina abik takin anu chuan atoi om reng thin ti asoya music video ti cho ani khan apa chu alomin aphur le ti asoibok ani a tennis coach ani chu kumsom pakhat chung radika I lo hreto tu kha ania chutia radika I thi thu a hrathut mai chuan a thong hle coach po hian Deepaka chu afanu ta na pathatak le thlop tlat tu ani thinjia kha a hria a afanu nen hian anin zui fawa midang nen ankal ngai lawani tournament a po apa hian akal pui zela atoi om thathin hle ani afanu hi player thatak niturin adua inlama ero eng ang mi nge ani soi thei lo ma se heta hi chuan afanu angai ven le thin ani pulisa report alandan chuan radika inu hian zia kinemo tong kaminemo engpo ni se engma asoi du lova eng thilnge thleng ti le apasalin afanu atha chanpo ahrebik lo radika hian mi zathatak anei ti asoya apasalin atha chanpo ahrathiam thei lo ti asoi tin apasal Deepaka po hian police le achung te hna ati chan ala soilo chuti rualin achung ta chuan court in remna arel apiang chu apom don ti asoi thung ani a coach le sport journalist ten junior thatak tak zinga pakhat tia an hriat reng radika hian International Tennis Federation ITF junior tournament voisom a khel to a women circuit a Mars sang ni le som pasare atanga Mars sang ni som ni le pali in kar khan international tournament som thuma a khel to boka India rama a khel baka Malaysia Tunisia le Burundi a te a khel to bok ani apa ne na anin kara hian in rem lo na anasa hle a chu apa in rap thak taka atha mani engemo zat liam ta kha ni in Station House Officer Section 56 Inspector Vinod Kumar chuan asoi he thilra phlak tak thlen ma ka ni don lai chu an chung kwa in an boy thin le a apa Deepaka le radika iten sport academy chungchanga anin nialna na satak awangin an boy hle ni in police officer chuan asoi apa chuan afanu khan a sport career cholsan turin adu em lain radika ero chuan a career chu ama ain lian le na sazo ka chunzom adu ani chutiang chu an ngai dan in kal em na chu ani
in tha na thlen ma ni ni khan an boruak aso sang zual hle a apa chu athin rim viau maya anun na ti top emo afanunun na lak emo in a in tho sa ani ti in kumara chuan asoi boina so sang tak chu July ni som jing khan a thlenga apa hian thinrim takin asilai license nei 32 bore revolver chu ala chuaka radika ichu nai taka akap ni in police te chuan an soi chauka a rong alo bol lai ani a apa umna lam anung chon laia thleng ani apa chuan silai chu voinga akapa amu pakhat chuan afu lova abak zong chuan atak sapeng poimo tak tak te chu aver pop pop maya afanu chu chauka a alet ta der mai ni in police te chuan an soi police te soidanin dipaka hi afanu hlo thatak awanga khosa thei ve mai mai ni a soin athan om khoveng ten an nui zat thin hle ani uizirabad a bong te la tura ka kallai khan khochung mi te chuan ka fanu hlo atanga ka khosak awangin min nui zata hei hian min ti hnual hle a hemi awang hian ka fanu chu academy ti top turin ka hrila ma se adu lo chu wang chuan karil ru abuai fo thin reng ani tin ka za omna ati hniama hemi awang hian ka buai hle a karil ru anna hle bok ti chuan ka fanu chu chauka a rong a bol line a hnung lama tangin ka kap ta ani ti in police ne na athu soi chu zia ani police te chuan he tual tha chan ni a soi chu nolin dipaka kazan upaber vizaile a unau pa kuldip ate chuan radika hian eng academy ma a en kollo ni in an soya tin Haryana Tennis Association CEO Suman Kapoor chuan he pola registra hian radika ya dev ti mingpu in a en kol academy a omlo ti anem nget bok ani vizai chuan radika hian an in atanga kongpuile lamloka om rider academy a player thar lo om tu te training a petran ti thu asoya a in hliam nuwa sector 61 a academy danga coach na athok ani player anga kirle atum tlata wangin ruam man na siam ani mek thu asoya vizaya chuan in ka hlum na hi thil thlengpal accident ani thu asoi bok ani media trend khat chuan radika hian namdang mi pa nei adu thu atar langa hei hi achan nia soin Haryana a po hetiang thil hi alo thleng to ani vizaya chuan an chung kwa hi le khathiam vek an nia hetiang thil hi inrem takin an soi ho theya an ching fel thei ti asoi khang thuleng wak dang tek chu media lamtena an siam chop mai ani thu asoi radika I athi nu ni enge mozat liamta khan romantic video music video hlui karwan ti a khan radika ile actor singer inam ul hakte an inlan ani hak hian media te interview tam taka chuan radika I amu masak berna chu Delhi Tennis Premier League khelai khan team pakhat promotional shoot amu khani in soya a production team member te chuan frame a mel a thale ti an shilbok ani radika inu khan chui chian lain police te hena apasal dipaka hi rinhlel nale ma ni masial na nga tak ani thu soin inspector kumar chuan soya anupuin apasal dipaka unau pa apa naw abiak po hi adu lawani dipaka hian thuthang aringhal thuai thuai thina ngai to azui tlut thin mi in thil an thil chuan nitam tak chung chu aril ru atanga pai chua har sat thin ti in police officer chuan asoi bok ani kumsom nga le pakhat mi dipaka hi thole ni jing khan afanu tennis player academy and kol tu aka hlum nu loka atchen na in atangin man ani a city court chuan zirtop ni khan dipak yadev achu ni som palichung judicial custody a anthon ani ole khati zong kha radikai te pa fa anin tha chungchanga report karonda thei chu aloni le ta a ta YouTube
ka channel ka video min lo hlut sak thina min lo thli sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soye next video kanin hule vek don nia lalpan mal som vek chero se tunatan chuan bye bye vek ule bye bye